sengedwa manje ngijulukile bantwana benkosi ngiyabona ngathi kona libalele ilanga kodwa kumina libalele bangcwele kuyajuluka abantwana benkosi bekungcono sisahlabelela sibaningi bengiqhubekile ngifihlekile bangcwele ngiyacela uNkulunkulu uShembe onyazi lezulu abe ngakimi mhlambe enhliziyo emqondo nami kube sengathi uphumile ngemoto ubaba ngicela ukuthi kube khona lokho nje emqondweni wami bangcwele mhlambe kuze ngiguqe ngoba sibancane bangcwele ngiye ngizoba babadala bethi le ndlela bancane kuyona kanti yithi sibancane ngempela bangcwele lo uguqe lapha ngikwenu umfundisi Mqadi ezweni laseMkhomazi bangcwele bakaNkulunkulu indlela yami namhlanje ibheke emakhaya ngisho imoto bile cross nje ilayishile izolo ngoba ngumuntu ophikelele emakhaya kwakhona ukungiphoqa ukuthi ngidlule la ekhaya ngomkhulu lethu ngithe inkosi yakithi inkosi ubele bangcwele kanti ngizowehlela yilesi sehlo bangcwele benkosi bese ngithulula impahla la endlini eThekwini ngethemba lisembokwehla ntambama mhlawumbe sephele zonke inkonzo bangcwele baNkulunkulu uguqa kwami ngicela uNkulunkulu ungalahlwe ezulwini sasiye sithi masihleli sile emumva umphathi wenkonzo athi ngiyasaba oqala sibale sithi one athi ngiyasaba kwesibili mhlawumbe bese sisho ukuthi inkonzo sekuzoba ngiyasaba nje one way namhlanje kungami namhlanje kubhekene nami bangcwele baNkulunkulu ngilale nje isisigubha sizeke kuShembe kodwa bangcwele uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu noma ngingesaba kangakanani kodwa ngicela ungasabi ukusho ukuthi uShembe enize kuyena la uNkulunkulu bangcwele benkosi ningakungabazi futhi lokho ngelinye ilanga ngisabathe ensindisweni temple ngakithi eMkhomazi kumshumo oluqulwa kumshumo oludanisa ingoma engizokhonga ngayo ngilo sekuzoba 105 ikhulu nanhlanu uma ngisabatha kuleli tempeli kwakuyintambama ngisaza semini ngangibe ngisengumvangeli bengudondolo likamvangeli uMadlala angisaze sengangisabathe kodwa semini ngaba sentindisweni ngabuya ke bangcwele usikwa umfo benkosi Ngcobo kwasebizwa ngaphakathi ngimlekele mhlawumbe ngendaba zogesi kanje wasiyangithinta ukuthi asize la ngaphakathi kwakusemva amasinto amabili kade ngisabathe ensindisweni ngiyakhumbula ngalelo langa sasiphambi kwenkosi unyazi lezulu ngiyalisaba mina unyazi ngisabela ukuthi libhekise imibuzo kumina kodwa lathi likhuluma laselithi nina mvangeleni sizoShembe engasaba ukuphinda ngathi inkosi amakhosi wayiphinda wazwa kabili ubaba mangikhumula ngathathu baba ethi nina mvangeleni sizoShembe emva kwamasonto amabili sengifonelwa insizwa yakaNgcongo ithi mvangeli senginehle lodwa le nsizwa ngabe bangcwele ngiyacabanga ngifike ifonele ekusenta ake ize kwakuthi angiyithola ocingweni layo uma ithi inehle lodwa yini kwenzeke Ngcongo uthi ngesikhathi ukathi usethempelini la makuphela isabathi kushona ilanga kushona ilanga ntambama wasethi uma ngiqanda izinkuni ngoba uyagodola uthi ngathi ngiyaqada kwava wasuka ibhizelela vele laqhumisihlo uthi ngathi ngiyathinta kuphuma amanzi amnyama uthi athatha imoto embeka edududu eclinic edududu wasethatha ambulance ambeka eScottburg wase badileya eGJ Crooks isibhedlela kwase kukhanga umlungu wathi ngena kule ambulance sofikana ke phi esibhedlela ePortchefstroom uthi wahamba baye ePortchefstroom esibhedlela ngeambulance kwathiwa lolu uthi lingene kabuqayi fangabe umphefumulo wakho usuphumile akwazeke ukuthi yini ebambutha ngashoni kwafonela udokotela osuke eGoli owathi uyena oyifundele lento ukuthi amkhiphe lunuluthi uthi wasoka ngendiza udokotela wafika lapha ePortchefstroom esibhedlela kwaba nomhlangano ohlalayo kwasekuthiwa akaqhutshwa isetheatre kuzohlinzwa egumbini labantu abazohlinzwa uthi uNgcongo ngehlo lakhe lodwa wabone ngene theatre cishe iglobe base beshaye uvalo labantu abala kwakhona udokotela oyinazarethe oguqa amadolisi inkosi yamakhosi sekukhuluma udokotela osuke eGoli uthi mfowethu khona ubaba ongenela kule globe ngibe icishile kungena umbaba
ogqoke ingubo enemjibo ushintsha njengothini lenkosana imbala kodwa lo dokotela lo oyinazaretha uthi unyazi igqoke nawe libona lo mjibo oshintsha imbala uthi nangu uhleli la lo baba uthi asakuhlinza ngale kero zethu ngoba ihlambulukile uzophuza ofoma kohlinzwa ngazo uthi asiklinza ngalezi zakhe nazi esifubeni sakho athi uNgqongo angiyiboni nje le dokotela oqhamuke egoli bese yayithatha le kere ayibona uNgqongo kodwa bangamhlizi ngoba kubona kuvuma banekero zabo lezi iqhama zeqhama umuntu ongenenge eglobe abayikhola lento kahle uthi bamphindise emumva kosuku lesibili bamfaka kwenzeka into efanayo futhi uthi yangena uthi uyayibona iglobe bayicisha mase lo wasejolbet aguqa amadolo laba mayibesabe kodwa uthi uShembe unyazi likhuluma nalo dokotela osuke egoli athi ngithe ngamhlizi ngale kera ihlambulukile emhlize ngalezi zami uthi uNgqongo ngosuku lesine udokotela sejolbet uthi kwangena kwayayicisha iglobe ayibona mayengena itheater lela bamhlinza ngalo lona siphambi kwenkosi ke sizosikwanga uthi kwangena amakhosazane kwiglobe kwangena inkathi kwangena ingudlungudlu kwangena inkozane ephethe isihlalo sikababa unyazi ezulu yasibeka phansi asiyangena unyazi lisiphathele lona ikere la ibeke esifubeni sikaNgqongo lethi ningamhlizi ngale ehlambulukile emhlize ngalezi zami uthi uNgqongo baze bamhlinza ngale ikere zonyazi baqeda usethi udokotela segoli ukholwaphi mfowethu athi uNgqongo nginazi ukuthi angikhonza phansi kwaShembe unyazi ezulu athi bese sithi egoli abantu bakaShembe bakhuluma inganekwane namhlanje mina ngizotshela abantu ukuthi uShembe ukhona ngempela ngiyibonele ngena ngegroup uthi uNgqongo noma eseyokhokha ke manje ufika insizwa athi methu ukhipha imali ithi insizwa hayi nangu baba ezokhokhela uphaphana naye uthi uNgqongo ngaphindwa ngabona ngehlulame lodwa angiboni baba nje mina la uthi lento athi mabhala naye khumlisa igqoke evalelisa ugqoke umjibo shintsha imbala wathi mefika uNgqongo evula umabhalane wathi ngithi ngoku 65 rand mo 55 angisazi kahle wafika uthi kukhokhiwe ngempela futhi kwasayina uShembe kodwa kazange athumele umuntu uNgqongo kuphela uNgqongo wethandaza la esehodini ngisekhona abantwana benkosi noma ngingaba igwala lokusabukhuluma kodwa ngifisa ukuniqinisekisa ukuthi njengoba niphambi kwaShembe nabazebe ngayigqoka ngomhlophe namhlanje baze uNkulunkulu ophelele ngisekhona abantwana benkosi ingoma 105 Silizwi akwabangi nejubani ngitime awungeqinisele
ngiyabonga bangcwele ukuhlabela ngiyibhimbi bangcwele ingawumthanga ngizama ukuyifundela umthandazo khona uNkulunkulu ezoza ukuthi ngiyibhimbi bangcwele ngiyibhimbi ngiyikwala sekuNkulunkulu bangcwele ngelinye ilanga ngithintwe inkosi yakithi Mqadi past 3 ntambama yathi Mboyisa uNkulunkulu uyeza kusasa kodwa uthe uze kumina kuphela kodwa phuthuma phela manje ngaphuthuma ngathatha uNkulunkulu saya kubakhokheli sathatha abakhokheli sahlanganisa ngokusheshsha sayothenga nendaba ezothenga isilwane ezohlangabeza ngaso azokhunga singilosi ezofika ekhaya ngampela lashaya isonto abantu bagcwala abangcwele kwakhona umvangelo umdluli umshumalo uNdlovu noncwane ongakithi eMkhomazi ngiyamkhohlwa umoya ukuthi ubani khona ufika uNkulunkulu bangcwele engasemuhle uShembe dida wafika wathi ngitshayile indaba ezitha kodwa nje ehleka wathi ngitshayile indaba ezitha hayi wangena uNkulunkulu endlini yayilungisiwe sangena nasanikela ngokuthi babethe uze inkosi Mqadi kuphela abantu ababezile sathi ngasizama ukuvala isango abanye babe ngaphakathi abayada baningi bengaphandle emateksi efike ethutheleka engase ndlebele umvangeli umdluli ngathi mvangeli ngicela ukhonzele laba bangaphandle kungeloke banikele kubashumayeli wathi uyaqala umvangeli umdluli uyayibika lenda wathi babi hey mina bazomzonda labantu beze kumina bathetheleni bangene ngapha mangiqiya bangcwele ngiyovula isango bangena bangcwele abantu nabaNkulunkulu amanazi esingabangewona banikela ngangehla nganyuka bangcwele ngiyibhizi ikhanda nami ladidekile nje ngesaba ngazi ngalimala emhlanje kushuthi nami ngasondela kakhulu mhlawumbe uNkulunkulu angazanga umhlanje wama ukhazekile bese phela bese inkosi yangena ngabo past 10 endlini yaphuma ngabo past 1 kungashisa endlini sijuluka kodwa uNkulunkulu engashisele sizama ukuqhuma ifeni ayifuni uqhume ngifeni ayifuni ukusebenza kodwa thina sijulukile uNkulunkulu hayi wenza umsebenzi wakhe nje bese hayi baba bese yahamba simphelezele bese sijika ngase garage kwakunomshado sasewenza hayi singahamba kwakhona inkonzo nayishada ngakithi nenye insizwa yakabele hayi waphela umshado endleleni sibuya sekufona umama uMantobela Qhilizi uthi manje ngimuza ujabule kuze lithathe umamngwane Mqadi athi hayi ndodana umama Mantobela ubika umzukulu wakhe onyazini owazalwa evalekile ngaphambili iminyaka siwu9 ekhama ngezinqa usehamba ibhedlela zonke zase-KZN bathi akalinda udokotela ukuqhamuka eCuba manje ozofika amenze amhlinze ubikile kubaba lo mzukulu bekagumbi e-stick farm lapha emzinto abawona ngisho amanazi ekomalume wakhe wabika wathi baba kunomzukulu wami uneminyaka ewu9 uchama ngezinqa uvalekile ngaphambili uyambotha uyintombazane kodwa uvalekile ngaphambili ukuze bangcwele niqinisekise phambi kwaNkulunkulu la athi unyazi ke inkosi imbusise uShembe usemvulile kanje wanganaka futhi lo mama ngoba phela ngathi wangaqala ukunikela uthi akagumbi ngalesikhathi ungazini usho kanjalo bambona umanzi ngaphambili ujele bamanzi ezinqeni umthitho wakhe uneminyaka ewu9 batithe kulengane yamanzi ezinqeni phambili nje ngaphambili bathi bayivula ingane seyihlukanisile intombazana iphelele bangcwele ngamanzi ngezilonyazi bangcwele Isaiah 59 verse 1 siphambi kwaNkulunkulu siphambi kwaNkulunkulu bangcwele uma bengakhuluma ngomsebenzi kaShembe unyazi lezulu eseyenzile sibuka indaba yikuthina ngelilanga bangcwele batho baba kwafika indoda enkosini ilanga mina bangcwele ake ngiqale kanje ubaba ubonane nenkosi ilanga ngo1965 nizothenga itruck eCrossvena mhlawumbe ngizethule uma ngendlela ubaba alihlonipha ngayo inkosi ilanga asaba ngayo uShembe wayithanda lengane ngihlonipha ngayo kaMqadi wayibiza yeza wayibuza igama lesibongo yazi isho usibantwana kaMqadi eMkhomazi eBhewula waseyibamba ngesandla wangayidedela wasexoxa nabanye ababusi sebabusi kodwa kayidedelile nganaMqadi uthathe inhlonipho yayo ubaba uthi wasekufika umthamo ngoba uyasabeka lo baba yikhasoma lithenga ngocash la kodwa liyasabeka alimdedeli liqhuma nabantu laselithi inkosi ibusise angenwa 1965 mina ngisemusha ngiyibhungu
Seyibhukubele ngoba kusho ukuthi ngawushembe uthi welethele ingilosi ekimi yahlala kubaba yaze ngoba yazi ukuthi uyilethele ngoba umsebenzi wafundisa wani baba kuhamba bese umfundisi wafuna ungathi John ethunini othunini washona intalashishi kanti wena uthiwe inkosi ilanga ekuphambene wahamba waphoyeza yona oseyawa wethunywe ilanga wethi ngoshembe lo osewunyazi lezulu namhlanje bangcwele Isekhona abantwana benkosi kuyasabeka nje phambi kaNkulunkulu uthi uyacabanga lo ushaya uvalo njalo kufika indoda phambi kwenkosi ilanga amabhizinisi ayo ayawa ithi baba ngicela ungisize inkosi ngicela ungivusele amabhizinisi ami ayawa bese inkosi ilanga imbuza ithi inkosi ekubusisa amabhizinisi akazovuka abantu bayamazi uShembe noma bekholwe enkolweni zabo abanye begqoke abaye bengagqokile kodwa ngiyazi bayamazi uShembe ukuthi uNkulunkulu khona abanye bafaka amafoto kaShembe ngemva kwamaholweni omama wavo wahlehlisa iholo nithi wangikhombisa ifoto likaShembe kodwa ngaphambili kunethombe zikaJesu idongo imzonke kodwa ngemuva unefoto likaShembe wathi naye uNkulunkulu wami mina phela ngifihlela abantu engikhonza nabo limbusisa inkosi ahambe amabhizinisi akhe avele awe kakhulu kungaqali kuhambe inyanga abuke ezenkosini baba wangibusisa baba wathi amabhizinisi amazovuka baba asevele awakungaqali ithi inkosi ilanga ngamenza wakhumbula ithi ngathi ngisabhekele ngase ngena kuye ngamenza wakhumbula ngelilanga ebusuku kokhonkotha izinja kakhulu bese inkosi yathi uthi ngase ngiphendwa ngibheka kuye ngase ngithi ngelesikhathi izingasikhonkotha zasikhonkotha mina Shembe ngangiphethe konke okucelile nongacela ngangizanganezela ngaphezulu ngangibethe isambatho esithize nenansi kwethize kodwa uShembe akakhokothwa izinja ngaphenduka nawo konke ngikuphethe kodwa ngingasena kuphinde emumva ngase ngishaya emakhaleni akho bona emakhaleni akhe equbuka ngoba uyazasho le ndoda yathi ngibona emakhaleni egwilika kadenge nawo yathi ubona emakhaleni akhe egwilika ngoba engangikuphethe ngakushiya kuyena ngase ngiphinde emumva kona ngavinja izinja ezengikhokothe egcekeni kuwe Isekhona amaNazaretha ngiyazi abantwana benkosi abayifuyi ingcanga ngithi nina futhi ngene imvimbo uShembe kule ingcanga Isekhona abantwana benkosi bangcwele benkosi thina uShembe uyazenza imanga kodwa sivima uShembe ngengcanga esinazo esihamba nazo ngoba uma ungathi uyinhlansuthi ujole nomkamuntu akuzona ningcanga ovimba ngazo uShembe lezo uma ngabe umama Nazaretha kodwa sebenzisa inefu akuzona ningcanga lezo ovimba ngazo uNkulunkulu asondele kuye Isaiah 59 verse 1 Kisha uvala bangcwele ngiyasaba Phela isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singakusindisa wena unyaza alifinyeziwe ube ngakuphi into oyicelayo kodwa masulungisa into zakho nje lezo zenzayo engasini ngoba uyazazi into ozenzayo engafanele nendlebe yakhe uyonyaza uNkulunkulu wethu akunzima ukuthi angakuzwa uma uzocela njengoba uzocela uzonikela kodwa inkinga uzothi uma ucela bese kukhamba isolo sime phakathi kwakho noNkulunkulu sithi ungamniki lo ngoba udla mina izono zakho zihlukanisile phakathi kwakho noNkulunkulu nezono zakho akakwazi ukubona uNkulunkulu la khona ngoba kuvele kukhamba isono phambili sime phambi kwaNkulunkulu sithi ungalingi umnike lo ngoba wenza 1 no 2 no 3 Ngisekhona abantwana benkosi amen uShembe uNkulunkulu bantwana benkosi amen futhi sesibona imisebenzi yakhe eminingi kodwa inkinga ikuthina ngoba uyayiza ukhale uthi mina uShembe uyabanika angithi uShembe ayinika indoda kamakhelwane okuhle kodwa kwathi no ongathi ezocela wangamnika ngoba ufuya inganga nawe futhi sibona lo wenzayo ngena khona ithumele kushungele ubamlungane kodwa uyikhuluma bangcela uShembe uNkulunkulu niyeza amen ubamlungane le ntshumayelo sayixoxela umshumayelo ukhuluma lwakithi athi inkosi ile ngayisho kulombombo ekhuluma ngensizwe yakhetha intombi uthe kusahamba kahle yabona le ntombi sekusekonakele ingekhathe indala kangibakusenzeki manje sebeyakhola abantu abasezongafanele uma isolakala mequla icala kubiza le intobaza inkosazana ikhombe ayingakhombi lo mkhwena oyikhethile ikhombe inhla segida kakhulu enza kahle konke kube iyona enzi leyo lenze leli phutha
Yaqula icala emndeni omibili omthathu yabalahla laba bobabili bakhishwa ezulwini mashumshuma lukhumalo base kuthiwa bashade baphoqo kwakuhle base bayihlupha intombi ekhaya bayihlupha lo makoti bamhlupha waza godwa waphinde ekhaya uma sebebise sephinde ka yasithatha into uthi umshuma lukhumalo yabe lensimbi sithatha ithatha yaselona nathi imiso sonke yasithatha omakoti abathathu ishela amandla akhe isuke eGoli Wamba yavela ngingithakhe endleleni ibuye eGoli yaba isishosha ngezansi wase yisola umakoti omncane yabiza umhlangano yathi uyisola kanjani lo mina ngihlele esihlabeni kanti nalabo ababili nabo sebeyisola akasakhumbula ukuthi yena wakwacekela ingodi zomuntu uphansi uNkulunkulu useyamshaya ngezono zakaze enzayo ngisekhona bangcwele amen mina ngiyaluleka bangcwele benkosi ukuthi asenzeni kahle phambi kaNkulunkulu sigathi inhliziyo sikuze inhliziyo zethu ngoba isoniswa inhliziyo kuzomhlangano omkhulu kaJulayi size uNkulunkulu bangcwele kufanele silethe izinto ezinhle sinikele uNkulunkulu ngesinako okuhle sezinto ezinto futhi waNkulunkulu bese futhi senze okufanele okungeze kukhipha abantu basemakithi ezulwini ngoba okwenzayo okubi ngebuzo bukulo muzi kuzokhipha abakini ezulwini Ngizokhona bangcwele benkosi amen Singathi mase sikhola obaba bami bese siqala sithi hayi manje angisayifuni intethelelo ngifuna intombi into kodwa wena ushayona insizwa nsi hayi angifuni into angifuni into when Exodus 22 verse 16 asikhulume ngeBhayibheli bangcwele ngiyasaba bangcwele Nkosi uNkulunkulu ungixolele mawuza ngikhuluma ongafanele kumntwana kimncane Exodus 22 verse 16 le inkinga bangcwele intethelelo yangala komayi ibamba umthetho ithulile intethelelo ngala izigodo enye yayo ifune ngisho inkonzo ngenkani bafowethu sesiyakhola sibahle bapho mabengane zethu sabashiya kephi ngoba lapha emva kwabakhokheli sinengane sazilibaza kodwa sitakina sikwehlaza kwenzeka kanjani lo womlemo uzothatha ubani ishaye baba Exodus 22 yasho uma nje umuntu le iyanga ikhuluma la abantu abaphenduka benoma bengenzabo noma sebonile nina abantu sizangibona abantu bonayo uma umuntu ayengingane abantu kungeyena umntakhe wambatha nayo ngephutha akenze njani akayilobole ibe yini finish ibe umkakhe inkosi kubusise wabo lithi iBhayibheli le oyonile yona impela fanele ushade nayo Fana ushadele yiye le onile ungajahi nathi kwehlaza wena ubungeyona nathi kwehlaza inqobo lakho No muzi isiya mina ngipheleke esitimeleni bangcwele lishiva ngeke ekhathi indala kwakwasukuma insizwe esitimeleni yathi ngineminyaka u9 ngiyiNazaretha kule minyaka u9 ngimthetho ngathula ngathi du ngalalela ukuthi ikuphi okufunakalayo ngenza wona ngaqonda kodwa ngake ngawenza amaphutha ngingakakholwa ithi le ndoda these kushaya isikhathi ngaye ebhentshini yangishiye sengilobola ngaphinda ngathatha intethelelo yangishiya ngathatha ongakholwa wangishiya ngasengiphinde enkosini uThingo ngawubuza baba sebengishiye bathathu baba ngicela ukugana baba ibangishiye ngicela ubaba uShampa ngileke angisize yini enza bangishiye ngicela kumagodo ozongigana inkosi ngibusise isibusiso ngakusasa entambama mabe ehla lapha lethemba lehlala lapha kaManchester lensizwe
ihlanga ificana nentombazana abake bajona kudala engakholo engabi Nazareth abathutha abakubo kwantombi angazi lo bakhama kunendwedwe uthi sawungathi nangu into ngizombola sabuyelana sayendlini yafika phekile isinenyama sadla yasicela ukuyochama ngayikhoma ngayiyalela itoilet yaphuma ngathi yochama ngabe sabuya uthi ngayipheka kodwa kusheka shawo 1 kayitholi ngoba nawe uzoyibheka uthi walala uvuka emsebenzini neseni wathi mebuye nansi imlindi ethemba hle station kwesibili wathi uyathetha yathi sibantwana ungangithethise asambe endlini ngoxoxe bengikephi uthi baye futhi endlini uthi saxoxa kwakuhle yase ithi cela ngiyiphelezele yochaba ngoba la uyabona ngithembi uthi engithole wesibili ngathi hamba i12 libonile uzobuya yahamba intombazane yangabisabuya walala wavuka ekseni wafocela kumanager yakhe lesebenza khona ngithi sengiphantsa lensizwe yacela ngicela uShembe angicela baba umanager futhi umshumeli ngicela uya Ebuhleni ngiyocela uShembe baba noyibani bani uyangibalekela wafika la kwakusekhona umshumeli oluthuli umshumeli Nxumalo kwakungikhona umshumeli oluthuli wafika ibika lethu kumshumeli oluthuli umshumeli oluthuli wasemnika isibusiso yasiyagoduka le ndoda inensuku ezimbili ilala lethi yathi mfika endlini yafika ngabo 3 base bayithatha ubuthongo yasiyalala ithema ilala yasifika ngesibonakaliso intombi yathi sibanibani mina kade ngafa ngineminyaka eyishumi ngisesigodini sosizi ngaboshwa ngiboshwe ethi ngifike nginemini abafana engambathe nabo ngashadile nawe yathi bawu4 mina yathi unemina intombi ezu11 ombathe nathi ngashadile yathi umuntu wenze njalo iminyango iyavalwa kuye yime nqosho mangoto uthi abathatha ngoba mekwasina lo makoti necela nyongo nizogezeka nina lonto bese ngisala mina ngedwa esigodini sosizi lobola mina qala ungiqethe kuzobe sengitholela umakoti nisekhona bangcwele benkosi yathi insizwa mina ngikwazi ekhaya lana ke khona yathi ngizokuyalela futhi ngifuna inkomo ibe 100 rand yini ngoba into ebalekile ukuthi abangikhiphe inkomo emncamo bese yini phambana inhlangothi zeinkomo ezohlatshwa sicheleke udathu ozochela nganyongo egameni lami kuba sekugezeka mina emva kwalo ngizokutholela umakoti ngeke uzusinelwe mina ngibe ngisesigodini sosizinyeke u10 kade fundi incwadi umshumayeli ethi nxa umuntu engintombi ke singoti zakhe ambathi naye kayilobole bomngaka wahamba ukuthola impela kubo intombi bathi bathi ufikile usibone ubani besithi iphupho wayilobola wasina naye yavela kokuqala yathi ngiyaqala ukungena emndenini emva kweminyaka eyishumi ngisesigodini sosizi ngisakhona bangcwele odadewethu ngiyazi bathintekile kuloko hloniphani laba abakhona nibalethe kubagcotsha balazi ulimo ofanele bakhulume nalo ngabo siyabacela sikhulume nabo sibatshele lengane ayisini lengane azingene esimayeni kunje sokhuluma nabo kodwa baletheni ningaloku nihlala emakhoneni neza okwene eceleni vela nobala bangcwele nisekhona abantu benkosi mhlawumbe senginyathela abangcwele ngiyigwala kukhupha ngisho khona shamahasha akhupha la kimi nisekhona bangcwele amen.